channel. Jangan lupa klik subscribe dan like, komen. Selalu setia bersama kita ya Hamuna. Buat yang di luar, halo, semangat. Nanti mar foto-foto pun kita ya. Aku pun yang minta selo. Tunggu dulu, aku bacakan dulu, kayaknya panjang kali nih. Iya ini. Kita kenalin orangnya memang. Iya ini para admin toko April Nyonya Simamore ini. Mana ini? Para toko April. ini. Oh, pantaslah paling ribu kalian di belakang sana. Tolong dulu, owner dulu berdiri. Mana owner? Berdiri dulu sendiri. Semua kalian ownerku tengok bah. Oke, para mainnya bagus. Ikut roda kamu sudah ada. Sada-sada berjajar-jajar ya. Sedia dah ni non. Anak boy dulu ya. Para mainnya bagus. Sesi pabutuahu aladung di botoho boruni na bogosi nalaho baru maimi tinoro ni rohaki sirokap ni todiki unang beina sai abadi. Di todoro hawina nalo paru maimi naiko poru ni namora moloro kamdoina tuhado upodoi airang naboy alaroha unang pola marsako unang say osoko ay bujudo pa rumah mo. Ayo rekame dulu yang ada sekalian yuk. Jangkau mainan yoko. Molo mahua yo. Unang-unang matangis dan serupa hitam. Tarik. Sirang dojuna berjudo daina parada dolama simoru nalapa rumah mohon calo maina calo mama jakon marapa rumah mohon ido siroka ni tondiki. Mana nih rombongan toko April? Halo. Di tororo hamina na paru maimbi naiko poru di namora moloro kamdoina tuhado upotoi airang naboy alaroa unang pola marsako unang say osoko ay burjudo pa rumah
si boru nalopa rumah mo boleh agasnya jalo maira jalo mama jakon madapa rumah mo ido sirokap mitodiki ido sirokap mitodiki